8 ноябри соли 2019 сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурии франсия бо маросими истиқболи расмӣ дар назди қасри елисей оғоз гардид. барои истиқболи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳни ҳавлии қасри елисей бо парчамҳои ҳарду давлат идона ороста шуда горди фахрӣ саф кашида буд. меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро президенти ҷумҳурии франсия муҳтарам эммануэл макрон гарму самимӣ истиқбол карданд. баррасии масоили ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида дар музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду кишвар идома ёфт. нахуст президенти ҷумҳурии франсия муҳтарам эммануэл макрон меҳмони олимақом сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба кишвараш хайрамақдам гуфт. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои истиқболи самимӣ ва пазироии хоса ба ҷониби франсия изҳори сипос карда қаноатмандии худро аз робитаҳои тоҷикистону франсия ки дар рӯҳияи эҳтирому назардошти манофеи миллии ду кишвар мунтазам густариш меёбанд иброз доштанд. таъкид гардид ки иқдомҳои созандаи франсия дар масъалаҳои тағйирёбии иқлим, мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои амнияти аз қабили терроризми байналмилалӣ ва ифротгароӣ ҳамрадифи манофеи тоҷикистон мебошанд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамкории самарабахши машваратҳои сиёсии байниидоравӣ, тавсияи ҳамкории бештар дар бахшҳои мухталифи тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ, соҳаҳои гуманитариву фарҳангиро мавриди баррасӣ қарор доданд. таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои авиатсияи гражданӣ, энергетика, логистикаи нақлиётӣ, телекоммуникатсия, кишоварзӣ, сайёҳӣ, тандурустӣ ва фаъолияти муҳандисиву машваратӣ аз самтҳои ояндадори робитаҳои ду кишвар номида шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ, истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, кимиёвӣ, металлургияи сиёҳ ва ранга, аз ҷумла истеҳсоли алюминийро афзалиятнок ва муҳим арзёбӣ карданд. саҳми ширкатҳои фаронсавӣ дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ва дар татбиқи лоиҳаҳои инфрасохториву энергетикӣ, саноатӣ, кишоварзӣ, хизматрасонӣ, ҳамчунин дар бахшҳои гуногуни иҷтимоӣ ва хусусӣ, аз ҷумла дар соҳаи тандурустӣ таъкид гардид. дар мулоқот ҳамчунин масоили ҳамкории ҷонибҳо дар доираи ташкилоту созмонҳои бонуфуз, аз ҷумла Иттиҳоди Аврупо баррасӣ карда шуд. таъкид гардид ки кишварҳои моро манфиатҳои муштараки байналмилалӣ, яъне таъмини рушди устувор, таҳкими сулҳу субот, мубориза бар зидди таҳдидҳои амниятӣ ва пешбурди ташаббусҳои созандаи глобалӣ ба ҳам мепайванданд. ҷонибҳо аз дастгирии ташаббусҳои ҷаҳонӣ якдигар изҳори қаноатмандӣ карда қабули қадномаи созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи нави байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро намунаи чунин иқдомот номиданд. зимни мулоқот ҷонибҳо оид ба мубориза ба муқобили хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, терроризм, ифротгароӣ, ҷиноятҳои муташаккил, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа, савдои инсон, табодули андеша карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои созандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати истиқрори сулҳу субот дар Афғонистон хостори тақвияти ҳамкорӣ бо ҳама ҷонибҳои манфиатдор дар ин самт аст, зеро таъмини амнияти Афғонистон омили муҳими суботи миллӣ ва тамоми минтақаро ташкил медиҳад. дар рафти суҳбат президенти ҷумҳурии Франсия муҳтарам Эммануэл Макрон пешниҳод намуд
که مکالمه میان جمهوری فرانسه و جمهوری‌های آسیای مرکزی در سطح وزیران کارهای خارجه این کشورها تأسیس داده شود. در آخر ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف بیارند. دعوت با خوشنودی پذیرفته شد. پس از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون 5 سند نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فرانسه اوید به علاقه هوایی، اعلامیه همکاری در ساحه سیاحی بین کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت اروپا و کارهای خارجی جمهوری فرانسه، اعلامیه اوید به همکاری بین وزارت اروپا و کارهای خارجی جمهوری فرانسه و وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان برای دوره سالهای 2019-2023، اعلامیه اوید به همکاری بین اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و وزارت اروپا و کارهای خارجی جمهوری فرانسه، اوید به همکاری بین اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و انستیتوت فرانسوی تحقیقات آسیای مرکزی. یادداشت تفاهم اوید به همکاری تحصیلاتی بین دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه پاریژ یک پانتئون سوربون. در مجموع در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری فرانسه 11 سند نوی همکاری به امضا رسید. 8 نوامبر در دایره سفر رسمی در جمهوری فرانسه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دیرکتور کلی یونسکو خانم آدری ازوله ملاقات کردند. در جریان ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان با این نهاد بانفوذ سازمان ملل متحد بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به رهبریت یونسکو برای گسترش همکاری با حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های فرهنگ، علم و معارف اظهار سپاس کردند. ضمن ملاقات مسائل حفظ و گرامیداشت میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک، برای خط میراث جهانی یونسکو وارد کردن نامگوی موضع‌های تاریخی تاجیکستان واقع در راه ابریشم محاکمه کرده شد. تأکید گردید که در شرایط جهانی شوی راه آوردن به تاریخ و ارزش‌های ملی من جمله زبان، فرهنگ کهن تاریخ ملت و عنعنه و سنت‌های نیکنیاگان اهمیت بس و مهم کسب کرده است. جانب‌ها هدف اصلی همکاری را مساعدت به تحکیم صلح و ثبات و رشد استوار کشورهای اعضای سازمان از حساب گسترش رابطه‌ها در ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ معنیداد کردند. تا امروز نامیناسی‌های 6 مقام، نوروز و چکن صنعت گلدوزی در جمهوری تاجیکستان برای خط میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند و جمهوری تاجیکستان تصمیم دارد سال 2020 5500 سالگی شهر قدیمه سرزم را که سال 2010 به فهرست میراث فرهنگ عمومی‌بشری یونسکو وارد شده بود تجلیل نماید. در جریان ملاقات همچنین لایحه‌های مذکور به تطبیق نقشه جلب سیاحان به کشورهای منطقه علاوه خصوص تاجیکستان، معرفی شایسته یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور ما، همکاری در ساحه معارف از جمله مساعدت یونسکو اوید به تهیه استراتژی رشد تحصیلات و تکمیل اصول‌های آماده‌سازی آموزگاران مورد بررسی قرار داده شد. در رفت صحبت جانب‌ها همچنین به مسائل رشد همکاری در ساحه‌های علم و معارف توجه خاصه ظاهر کردند. در این ضمن دیرکتور کل یونسکو خانم آدری ازوله پیشنهاد کرد که همکاری‌ها در دایره برنامه‌های مخصوص یونسکو اوید به آموزش پریخ‌ها و آب استفاده بری همچنین ذخیره‌های بیاسفر تقویت بخشیده شوند. در رابطه با این اطراف مشکلات روزمره جهانی از قبیل تغییریابی اقلیم و پیامدهای منفی آن مبادله افکار صورت گرفت. در فرجام صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان از دیرکتور کل یونسکو خانم آدری ازوله دعوت به عمل آوردند که در وقتی برایشان مناسب از تاجیکستان بازدید به عمل آورند.